Pozdrav svima, dobrodošli. Evo, ovdje bih kratko pokazao pripremu fajlova za daljnju obradu, odnosno RAW konverziju astrofotografija, znači pejzažnih astrofotografija, koju radim ovako na nekakav svoj način. Naravno, i to radite kako vama paše, ali ovdje je metoda koja se meni pokazala relativno uspješno. Prije svega, znači, koristim ovaj Adobe Camera Raw, najnoviju verziju, to je besplatno dostupno za download. Gore desno je histogram, dakle ispod toga vidimo postavke s kojima je napravljena fotografija. ISO 1600, 20 mm objektiv na f2 i 20 sekundi ekspozicije. Koristio sam Nikon Z6 sa Nikkor S 20 mm objektivom koji je zbilja fantastičan, i ovo je scena sa Lastova, dakle sa helidroma, pogled prema tu bilo Dubrovnik recimo, a desno već neka svjetla od Italije. Znači vrlo tamno nebo, tako da sam tu iskoristio postavke ove da dobijem najviše svjetla što mogu. Sad, ovo za početak i dalje izgleda jako tamno, pa zato baš koristim Camera Raw da naknadno onda podebljam neke postavke, jel? Jer nije poanta nabijati ISO, to nikako ne bi preporučio više od 1600, jer sve to možemo napraviti ovdje u konverziji, a da i dalje imamo dosta veći dinamički raspon na ovim manjim ISO vrijednostima. Prvo zapravo što radim je da se promijeni ovaj profil snimanja sa fotoaparatom. Dakle, u principu nikad ne koristim ovaj standardni profil, nego nekakav sa manje kontrasta, jer ovi standardni profili, nekakvi vivid, landscape i tako dalje su ok za dnevna snimanja, ali kod astrofotografije malo dodaju previše kontrasta, tako da nam je ovaj tu pejzaž potpuno zakucan u crno, iako vidjet ćemo kasnije tu itekako ima signala. Dakle, za astrofotografiju posebno stavljam uvijek, tako počinjem snimati, ali može se ovdje i mijenjati, dakle, camera flat profil. Evo, sad se tu malo bljeđe, ali bolje da mi dodamo ovdje kontrasta kako nam paše, nego da to nekako određuje kamera. Vidi se već i u ovome dijelu pejzaža da postoje nekakvi detalji. Ok, za početak, dakle, da bi uopće vidjeli šta radimo, preporučam slobodno ovu ekspoziciju našiljiti na više, jer ćemo tako vidjeti kakve se korekcije vide, kakve se korekcije rade, a onda to će se poslije smanjiti kako nam paše. U ovom slučaju možemo, prvo što bi recimo napravili je korekcija balansa bijelog za nebo. Ovdje to relativno niti nije toliko loše. Obično kod ovih landscape fotki ostavim da nebo bude lagano plavo, jer tu ne radimo one nekakve znanstvene deep sky astrofotke, a tako je čisto estetski ljepše, dakle ne mora biti ono sad neko tu savršenstvo. Može se gledati vrijednosti sa color pickerom, znači ovdje tu gdje kursor nam pokazuje, desno u histogramu se vide vrijednosti RGB. Ali evo, recimo vizualno možemo to staviti otprilike tako. Da vam u tome malo još se pomogne, možete slobodno nabiti saturaciju, jel? Znači sad se vidi dole imamo zelenkasto, zapravo što je rezultat airglowa, ovoga svjetlucanja u atmosferi. Dakle, to nije nekakva greška. Kod bistrog neba se vidi to prirodno svjetlucanje u zemljinoj atmosferi. Ovo ćemo naravno smanjiti na 0 kasnije. Ono što dodajem, zapravo prvo se koncentriram na nebo, odnosno na zvijezde, Mliječni put, a kasnije se korigira pejzaž. Dakle, ovdje ja svakako dodajem za kontrast malo dehaze-a i clarity-a kako bi se istaknuo Mliječni put, i onda ovo ćemo malo smanjiti, recimo da vidimo da li to izgleda ok.
tu recimo ovako bi dodao možda 1,5 recimo za finalno. Evo, to bi tak nekako bilo. Drugo, zapravo idemo sad pojačati da vidimo situaciju. Neki ovi fotoaparati kao što je ovaj Nikon, oni i drugi, svi zapravo digitalni, koriste za korekciju vinjetiranja profile od te određenog tog objektiva koji se koristio prilikom snimanja. Znači ovdje tu nam je on već ugrađen. Međutim, čini mi se da malo ovdje tu na rubovima ovaj objektiv od 20 mm i dalje ima zatamljenja, pa nekad prebacim na ne noise reduction, nego tu dole na optics. Znači da se vinjetiranje još malo dodatno korigira. Sad sam ga namjerno pojačao previše, da vidimo da li se ovaj midpoint može malo podesiti bolje, da to evo malo bude, znači po želji naravno iskorigirano. Recimo neki bude tako, nije sad strašno bitno. Ok, dalje ono što radim korekciju je, kad smo već napravili ove prve postavke, prve modifikacije, je da se pogleda kako to izgleda na 100%, 200% i tu eventualno pogledati da li treba korekcije za nekakav šum, oštrinu i slično. Sharpening, možemo ga, evo, čisto iskarikirano, znači nemojte se bojati micati ove tu slajdere koliko vam srce želi i da čisto da se vidi kakav je efekt, a uglavnom originalni file RAW ostaje nepromijenjen, jer ovo tu sve će se spremiti u dodatni file sa korekcijama. Ovako recimo. Tu se vidi da su, znači, sa ovih 20 sekundi ipak se vide malo tragovi zvijezda, ali to me ne smeta, zato što se i onako od ovoga neće raditi ne znam kakvi posteri, pa da će to ljudi gledati sa 15 cm udaljenosti i baš piksel pipati na ekranima, jednako većina to gleda na mobitelima. Tako da mi je draže imati više signala nego da sad zvijezde budu ne znam kak savršene. Znači, evo ga sad, manual noise reduction, color, šum, malo uvijek podebljam, zato što sad možemo vidjeti ovako, recimo ako se nabije ispegla ovaj luminance, namjerno sam to napravio da iskoče ove color fleke u pozadini koje svaki senzor ima, neki više, neki manje. Znači tu treba naći opet nekakav balans, ne previše ispeglati to, zato što ćemo onda izgubiti boje u mliječnoj stazi i nekakvim maglicama, recimo. Sad space kad držim space, onda se pojavi ova rukica i onda se možemo micati po slikici. Evo ga, znači laguna maglica i ove druge maglice vidi se da imaju boju. Ako bi to podebljali previše, onda se ta boja gubi. Tako da narihtamo da malo manje je ovih fleka i sad ćemo smanjiti luminance, noise reduction. Opet to ne treba pretjerivati zato što kada se radi landscape, astrofotografija, uvijek se radi nekoliko fotografija za redom, 10, 20, 30, pa će se taj šum onda kasnije u sekvatoru, kad se stakira, malo dodatno ispeglati. Recimo, to bi bilo to. Dobro, sad se vratimo natrag, sad bi to bilo, recimo da je to. Da ne duljimo, sad idem na kraju raditi korekcije za pejzaž. Ovdje tu za pejzaž se koristi uvijek nekakva maska. Dakle, da se posebno sad ove stvari isto naprave za pejzaže. Sve to u ovom Camera Raw. Znači, pejzaž je uvijek puno tamniji od neba, pa da nam ne ostane zakucan ovdje u crno, jer evo, ipak je kamera, odnosno fotić, snimio nekakve detalje. Maska je ova tu,
četvrta ikonica odozgo skroz sa desne strane. Kad se klikne, može se odabrati da automatski AI selektira nebo, ili ovdje možemo zapravo pa i ručno napraviti linearni gradijent. Evo, idemo probati jedno i drugo. Znači, kad se koristi AI, to onda traje malo više, i pogotovo ako imamo više fotografija, onda će ta obrada trajati, tako da u ovom situaciji bi koristio ručno. On će vam zapravo na početku biti ovakav pokazan color overlay. Tu se malo, po mojem mišljenju, slabo vidi, pa ja to prebacujem na, što sam radio, image on black, ne, image on white. Evo ga. Dakle, sad je selektirano, ovdje se zapravo vidi, pogledamo ovu masku. Bijeli dio znači da ćemo na tome raditi korekcije, crni dio znači da je maskiran i tu neće biti nikakvih promjena. Ovo je sad selektirano nebo, a mi želimo raditi promjene na pejzažu. Dakle, ovdje se odabere, znači ove 3 točkice, invert mask. Evo ga. I sada smo odabrali samo ovaj prednji plan za rađenje korekcija. Kako hoćemo vidjeti kakve korekcije se rade, onda se isključi kvačica na show overlay i sad možemo, evo ga, na primjer, podebljavati ekspoziciju. Ovo sad izgleda namjerno nakaradno, ali da se vidi što mi tu zapravo radimo. Dakle, sada ćemo raditi obradu na pejzažu bez da se rade bilo kakve korekcije na nebu. Kako sam rekao, budući da je ovo jednostavan pejzaž, ja ću ovo tu fino deletati i napraviti linearni gradijent. Znači, možete koristiti i ovoga kistić, jel? Tako da ručno ofarbate masku. Sad se ovdje pojavila nova maska. Znači, evo, dobro, sad to radimo ovako bez veze. Ovdje je uključena automaskiranje, dakle to kada su nekakvi rubovi od, šta znam, zgrada, drveća i slično, onda Camera Raw to sam selektira. Pa je i to korisno, odnosno može se upaliti i ugasiti. Sad ćemo opet ovo tu sve izdelitati. To ćete se vježbati malo doma. Linearni gradijent znači se povuče, evo ga, držim shift da mi bude to ravno i recimo to mogu rihtati kako mi paše, jel? Znači sa shift držim, on ide, jel, bez da bude u kosu. Tako da recimo ovako. I to je ovaj tu dole dio koji ćemo mi namještati. S ovim ćemo ga okrenuti za 180. Opet kad se drži shift, onda on se okreće za određene cijele stupnjeve, jel? Tako da se ne naginje preveć. Možda još malo. Ovak. Evo, recimo, stavit ćemo to tako. Isključimo show overlay i sada budemo ovdje namještali malo, dodali ekspoziciju za taj prednji plan. Da vidimo samo ovako na povećanome se vidi malo zbog onoga korištenja Clarity-a, dehaze-a se tu nabio kontrast na rubovima ovih planinica, brdašaca, pa je to malo ispalo tamno. Tako da ćemo mi taj dio sada dodatno smanjiti. Nekad povećate, nekad smanjite, ali naravno ovisi sve kako se koristi, odnosno kakvi su uvjeti. Evo ga. Tako, da imamo fit to fit in view, desni klik, fit in view. I zapravo, možda smo čak tu malo i previše povećali ekspoziciju. Možda nije bilo ni potrebno, ali
tu smo negdje. Možemo možda malo dodati čak i kontrasta. Ali evo, sada po histogramu vidimo gore, ovdje tu desno gore, znači da smo ove tamne dijelove iščupali iz potpunog mraka i da tu ima dalje signala kojeg smo izvukli iz sve ove sirove slike i pripremili ju dalje za stekiranje. To bi zapravo u ovom za ovu fotku bilo to. Možemo se još recimo vratiti malo na ovaj edit za globalni edit, jel? I vidjeti da li možda da dodamo možda tu nekakvoga još malo dehaza. Evo ga. Možemo. S time da se ovo sad mijenja globalno zajedno, sada se mijenja i opcije, odnosno postavke i uključujući ovu masku, pa onda se možemo vratiti i odabrati, znači sad nije odabrano ovdje ništa, znači vidimo da tu nisu nikakve korekcije napravljene, ali zato što moramo odabrati ovu masku i tu vidimo sada korekcije koje smo radili prije. Naravno može se dodati još jedna maska ovdje ili koliko god vam paše. Uz ovu masku se može dodati još neki dio i tako dalje. Dobro, nećemo komplicirati, ali to su te mogućnosti, recimo. Evo, sad ćemo tu zapravo opet malo smanjiti ovog dehaza kojeg smo dodali globalno tamo gore. Tako da je to very nice sada. Još jedna stvar. Kada se, s obzirom da pejzaž dižemo više nego nebo, onda nam tu znaju iskočiti nekakvi hot pixelčići, jel tako? Možemo njih kasnije u Photoshopu riješiti ili bilo gdje, ali opet znači možemo to napraviti i u Adobe Camera Raw. Znači opet gledamo tu desno ovaj set ikonica, idemo na ovu gumica, treba uvijek koristiti gumicu i Heal je najjednostavnije. Tu veličina, sad nam ovaj kružić pokazuje veličinu, ali ovo nije u pikselima, ne znam u čem je to, pa sad s obzirom da ganjamo samo ovoga hot piksele, onda smo stavili ovako manju na 2. Mislim, ovo je zgodno recimo, jel? Tu gledamo nekakve kao spots, ali se može i to korigirati. Nekako, viš? Fora. Ali ne treba nam, jer ovdje na ovom tamnom se dosta dobro vide hot pikseli. I sad ćemo samo kliktić, gotovo, nema ga. Ima li tu dalje? Nema. Ne. Evo jedan tu. Idemo ih malo poskidat. Da, sad gledam, još sam nešto zaboravio, a to je povećanjem ekspozicije smo skurili ova tu svjetla na obali. Znači ovu nešto malo javne rasvjete. To opet možemo sad riješiti, posebno na ovom maskiranom dijelu. Šta je ovo? Hot pixel nije, maknut ćemo ga. U svakom slučaju. Dakle, u svakom slučaju, kada se rade korekcije, pogledajte ovu slikicu na 100 puta, 200 puta, da se neki detalji ne preskoče. To jest, barem da ne morate raditi dva put svoje. Ok. To smo sad maknuli. I idemo se vratiti na ovu masku. Selektirana maska. Sad, ovo tu, elana maska. Sad, ovo tu su znači highlights koje ćemo sad mi probati smanjiti i malo spasiti. Ok. Znači, bilo je ovak. Sad ćemo malo tu ga spasiti. Tu bi teoretski mogli napraviti posebnu masku za ove sjajne dijelove, smanjiti na njima ekspoziciju i dodatno to malo bolje iščupat, ali pa evo, ne da mi se jednostavno sad. Vratimo to na prikaz. Ctrl 0 vam vraća na Fit in View ili desni gumb, evo ga, tu je Ctrl 0. Inače sa Ctrl plus možete ovako zoomirati. Sa Space smo rekli da pomičemo pogled slikice, sa Ctrl minus odzoomiravamo van.
idemo Ctrl 0 nazad, idemo maknuti ovu masku da nam ne smeta tu, i to bi bilo otprilike to. Sad, znači, kad smo ovo tu sve napravili i zadovoljni smo time, na ove 3 točkice, Save Settings. Znači, sve ove promjene možemo, trebamo, bilo bi dobro da si sevamo i onda ih upotrebimo na sve ostale RAW fotografije iz ovoga seta. Ne moramo tu puno razmišljati, samo check all, zato što ovdje nam nije kvačica na maskama, pa ako sevate samo ovak, onda vam neće sevati i masku. Tako da, check all, save i save, tu sam vedrano radio, save kao, sad sam lastao. To bi bilo to. Onda se radi konverzija, stekiranje i sve drugo, o čemu ćemo u nekom drugom videu. A sada dalje idemo vidjeti ovu Vedranovu fotku koju je poslao za probu. Evo dakle Vedranove fotke. Vedran je stari astrofriend koji je zadrti vizualac, ali evo ponekad ne može izdržati. Ko bi izdržao pod lijepim nebom napraviti jednu fotku, staviš fotić na stativ i nek puca ih za redom koliko god, a poslije sa strane radiš kaj ti paše. Jel? Dakle, ovo je fotka napravljena Sony, tu gore piše, jel? U zaglavlju, to je Sony Alpha A7 II nešto, uglavnom, Sony Alpha 7. Idemo vidjeti kod histograma. Ovdje je histogram baš zakucan skroz u lijevo. Kad gledamo postavke ISO 1600, to je ok, 24 mm objektiv, dakle širokogutni, f3.2 i 5 sekundi ekspozicije. Kad spustimo se ovdje malo tu dolje, sad mi je ovo ostalo, idemo smanjiti optics, sve ovo se može malo sakriti da nam ne smeta, nije bitno, u principu nam treba optics, gdje nam je profil i vidimo da je to Sigma 24 mm objektiv i koji je f2. Znači tu recimo prvo što bi ja napravio je da snimim na full otvorenoj blendi. Zatvaranje na f3.2 smo izgubili više nego duplo svjetla. Ok, možda je malo oštrije, ali ovo, kažem, opet nećemo gledati na posterima, niti će baš biti toliko piksel pipanja, tako da ovdje nam je primarno uhvatiti što više svjetla. Isto tako, 5 sekundi ekspozicija, dobro, evo, kad pogledamo, zvijezde su fino oštre, ali komotno se ovdje moglo ići sa 10 sekundi, pa čak i 15 sekundi, malo tragova se može tolerirati, gledat će to ljudi na mobitelima najčešće, a neka manja fotka se, naravno, mislim manja, normalna veličine fotografija se može razviti na zid, za gušt i tu bi nam dobro došlo još svjetla, jel? Još signala. Jer ovdje tu, pogledajmo sad kada idemo ovako sa ovim kursorom, gore gdje je ovdje, jel? Gdje je histogram vrijednosti RGB 3, 4, 2, znači jedva da nešto signala ima. Prvo, ovdje tu je sniman ovaj profil kamera standard kojeg smo rekli da nam nabija malo kontraste, pa ćemo brauzati ovako i on tu sad nam daje opcije od kamere odnosno fotoaparata koji se koristi. Sad kako ja ovo mijenjam, se vidi fino i da se histogram mijenja. Ovo bi bio, pretpostavljam, flat, neutral, šta je SH, nemam pojma, ali flat smo nam rekli da nam je najbolji za astro. Idemo back, fino, idemo mi ovo pogledati u cijelosti. I sad klasika, znači dodavanje ekspozicije da malo tu iščupamo, evo ga, Milky Way iz mulja. Kada gledamo tu sad RGB vrijednosti, one su nam, recimo, jedva 20, ali ok. Znači, signala ovdje ima, tu je nešto pofotkano, pa onda zato koristimo konverziju iz sirovine, prije nego što se ide stekirati u sekvator i tako dalje. Idemo ga malo još opet podebljati onak fino nakaradno,
Tako da vidimo, sad tu vidimo malo da nam je to možda otišlo u zeleno, ali tako? Znači vrijednost je RGB, dok je crvena na 60, zelena je na 87, skoro 90, pa onda idemo to malo riješiti. Recimo ovako, znači color picker ovdje pod color opcijom, sa color pickerom smo neutralizirali otprilike, recimo, jel? Naravno tu imamo gradijent, tu je više svjetlosnog onečišćenja i evo, recimo da ga bacimo malo na plavo nebo, recimo to tako, jel? Ok, opet ostavit ćemo ovak za sad, da ne traje previše ovaj video, već onak traje predugo. Šta smo rekli dalje? Ok, idemo ovo smanjiti. Effects. Dakle, opet idemo iskoristiti malo dehaze-a, da se dobije malo kontrasta na nebu sa mliječnom stazom, eventualno malo clarity-a, evo baš je fino sad naglasio ove tamne maglice. Tu mi se sad čini da je na rubovima ovo vinjetiranje malo prekorigirano. Tako da idemo se vratiti na Optics, dolje, gdje smo ga, gdje sam ga smanjio. Idemo na Optics, profil se koristi, da vidimo kako je bez, gle ovo. Znači bez korištenja profila se vidi i distorzija kako je se promijenila, odnosno kakva je originalna distorzija i kakva je originalno vinjetiranje. Znači, bilo bi dobro koristiti ove profile. Malo je previše vinjetiranja, odnosno prekorigirano, pa ćemo ga mrvu smanjiti. Evo ga. Znači, po meni to malo sad izgleda ljepše. Idemo, čekaj, color picker mi je ostao, idemo ga maknuti. Gdje je color picker? Pod color. Maknemo i sada možemo pogledati na 100% kako nam to izgleda. A izgleda šumi javore, zato što nemamo signala. To je to. Ali dobro, imamo preko nekoliko fotografija koje ćemo onda stekirati, Vedan ih je napravio 50, pa će se to fino ispeglati. Dakle, svejedno, sad idemo na detail i malo noise reductiona. Ali malo noise reductiona, onda ne valja previše, će se opet sve speglat. Da, evo, ali zapravo idemo sad namjerno ovako nakaradno napraviti. Evo što toliko. Sad se tu vidi, kad slabo imamo signala, gledaj u pozadinu kako je flekasta. Znači, većina ovih digitalnih senzora ima te fleke. Znači, tu sad malo vuče na plavo, ovdje vuče na crveno, onda ide malo i zelenih tu nekakvih fleka. Dakle, to kad nam je slabo signal, to je taj šum kojega zbilja samo sa stekiranjem i kako se pomiče nebo, to će nam pomoći da se taj dio ispegla. Opet, znači, možemo podebljati malo redukciju šuma u bojama, color verzija, samo da pazimo opet da se ne pretjera zbog ovih tu maglica koje želimo da nam budu, imaju nekakvu boju. Samo ovaj senzor baš nije najbolje uhvatio tu H-alfa boju crvenih maglica. Nema veze, kje se može. Čekaj da smanjimo skroz. Vidi ovo. Znači, fleke. Evo, treba naći nekakav balans. Ovo će nam biti ok. Smanjimo naravno sad luminance, noise reduction na nešto. Tu bi nam baš sad dobro došlo više ovoga signala, jer smo se tu zakucali u crno i onda se mliječna staza jadna bori sa digitalnim šumom. Ok, nema veze. Idemo sada ovo korigirati kako bi nam bilo možda najbolje, a to je +2, znači nećemo sad tu pretjerivati jer nemaš od dreka pitu raditi, jel tako? Pa onda nećemo ni pretjerivati sa nabijanjem signala kojega nema, jer onda će to sve biti nakaradno i puno šuma. Idemo sada opet korekciju posebno za za
prednji plan, jel? Za pejzaž. U ovom slučaju, s obzirom da tu imamo ovo čupavo drvo, ja bi iskoristio AI i odabrao Sky. Ajde. Uglavnom to dosta dobro radi. Evo ga, nešto smo uspjeli dobiti. Kaj mi se usporilo? Nešto smo uspjeli dobiti. Evo ga, to je to. I znači invertirati, jer bo je sada bijelo je na nebu, što bi značilo da radimo korekcije na nebu. Mi želimo raditi korekcije na pejzažu, pa invert mask. To je to. Maknemo overlay da nam ne smeta i sad tu možemo raditi dalje korekcije. Prvo bi smanjio ovaj dehazy clarity kojeg smo nabili za nebo, jer nam on zapravo previše kontrasta sad ovdje daje. Tu sad, evo ga, sad ćemo namjerno ovako malo dodati ekspozicije više, još, jer evo, vidimo da ipak tu ima, znači, ovoga signala na landscape-u, iako jako malo, ali dobro je, imamo. Highlightsi su nam tu opet otišli izvan dinamičkog raspona, pa nemamo detalja, možemo smanjiti malo. Opet kažem, možda možemo napraviti onda posebno masku za highlightse. Vidiš. Dobro. Pa možemo probati. Ok, evo da malo skratim ovu priču. Tu je sad pokušaj ove maske za spašavanje ovih highlightsa. Pa za sad najbolje ovako da probamo sa najobičnim brušem, koji smo stavili zapravo na malu nekakvu veličinu, sad sa velikim federom, dakle da bude blagi prijelaz. Mi ćemo to smanjiti, možda ćemo ga još malo isfederirati. I ručno sam skužio da je najbolje sad ovo profarbati ove dijelove. Ok, sad malo radimo na pamet, pa ćemo isključiti ovaj overlay i profarbati ga tu za, ćemo ga malo smanjiti ovdje, malo, gdje su ovi najsjajniji dijelovi koje budemo probali spasiti. Budemo i ove ostale, ali da napravimo nekakvu tu promjenu, da vidimo što radimo. Evo ga, dakle, smanjujemo ekspoziciju, jer tu detalja u ovim highlightsima ima. Sad smo napravili ovo nešto ružno, crno, ovaj rub, ali to opet možemo vratiti natrag. Dakle, podebljavanjem, shadowsa, smanjenjem kontrasta, recimo tako. Ok, evo, i ovaj dio možemo i maknuti poslije ručno, jel? Znači, bilo nam je ovako, skureno, sad nam je sa detaljima. Idemo farbati još ove tu dijelove. Evo, sad nam je to malo lakše. Jel tako? Ovo. I ovo. Vidimo kaj nam je napravio. Sjajno. To samostalno. Ovdje tu auto izmaskirao neke kaj nam možda nije trebao. Tak. Isključimo overlay. Evo ga. Ok. Sad možemo pogledati, znači, kako je bilo, odnosno isključiti masku, uključiti masku i sad vidimo da nam je to skroz dobro. Naravno, malo pažljivije se to može raditi i ovo je baš isto tako, također ekstreman slučaj, ali stvar funkcionira. Evo ga na full
screenu i to bi za sada bilo to. Točnije, to bi sada trebalo sevati. Dakle, save settings, ono kako smo rekli, check all i sevamo kao, evo ga, vedran, ovo ćemo presnimiti, to sam neke isprobao. I dalje se onda znači to učitaju i ostale fotke i primjeni, konvertira i ide u obradu. U svakom slučaju, evo da vidimo samo od čega smo mi ovdje počeli zapravo, a što smo dobili. Dakle, kako? Čekaj, desni gumb, reset to default, tako kako je bilo. Evo ga. Znači, ovdje iz ovog svega zakucanog od crnog smo nešto uspjeli dobiti. Da vidimo, može li se, evo ga, sad smo vratili nazad. Dakle, ovdje radi i undo i redo, što nisam bio spomenuo. Nemamo gumbiće, ali za undo i redo je Ctrl Z. Jel? Ctrl Z je za natrag, Ctrl Shift Z je za redo. Evo, Ctrl Shift Z. Sad smo ga, ovo kad smo ga reset to default, Ctrl Z, vratili sve na prethodni korak. Razlika više nego očita. Dakle, to bi bilo to. Hvala na pažnji. Ako imate kaj za napisat, komentirat, pitat, slobodno napišite u komentare, a o daljnju obradu ćemo neki drugi put. Hvala!